mislim da smo odvozili jedan dobar medal race. Taktika je bila da se pazimo Amerikanaca s kojim smo bili u direktnoj borbi, znači ko uđe ispred koga, taj je naprijed u ukupnom poretku. Mislim da smo ušli 2 mjesta ispred njega i mislim da smo čak možda u ukupnom poretku napravili jedno mjesto. I zadovoljni smo biti današnji medal race. Sve skupa s regatom? Sve skupa s regatom, tako, plus 3/4. Imali smo loših dana, nešto smo griješili, tako da nismo nešto super zadovoljni, ali znamo gdje smo griješili i pokušat ćemo na tome raditi i unaprijediti. Finale nije išlo baš najbolje i zato sam stvarno sretan što sam danas napokon jede jednu pravu regatu. Starta sam super, nisam dao Brazilcu da ide ispod mene, tako da sam start odradio super i malo kroz sredinu u prve orce sam ostao malo bez vitra, imao sam dobru poziciju da čak bude ni prvi, ali nakon toga je Nizozemac stvarno daleko otišao i trebao sam samo kontrolirati grupu. Čak je Englez malo prošao na kraju, ali uspio sam stvarno vrhunski odjedri zadnju krmu i eto, ušao sam drugi. Skoro sam zadovoljan kao sam završio ovu regatu jer eto, stvarno nije išlo u finalu, tako da dobro. Danas medal race, ušla sam kao 10. tako da nisam imala puno šta izgubiti, mogla sam malo napredovat. Ušla sam 5. u cilj, tako da ne znam sad koja ću točno završiti, ali sve u svemu ok, dobar jedan tjedan iza nas. Dobro smo jedrili i evo sad vraćamo se doma i pripremamo za Europsko. Dobro je, stvarno je bilo ok. Evo, medal race danas je bio stvarno uzbudljiv, od početka sam krenuo dosta oštro na Francuza. Možda ne toliko radi samog rezultata koliko radi treninga situacijskog, jer je ovo izvrsna prilika za trenirati ovakve situacije. I praktički od starta do cilja sam njega imao non stop u kalkulaciji, uopće nisam gledao gdje su ostali i pomalo su se kockice slagali. On je u prvoj stranici u krmu niz vjetar profitirao dosta, ja sam ostao u jednom periodu bez vjetra i tu sam mislio da je malo se sve skupa poremetilo, ali strpljivom vožnjom u drugu stranicu uz vjetar je sve došlo na svoje i eto, kapitalizirao sam cijeli ovaj tjedan dobrog jedenja. Dobro sam starta po livoj strani što sam tija i u momentu kad sam zatvarao grupu prema desno sam sam igrao livo, to je bila greška, odvojio sam se od vodećih i izgubio sam kontakt s njima i trenirao sam tek oko 8. bovu, ali sam se drugu orcu dobro izvukao staložen, mirno sam vozio i ušao 4. ja mislim. Tako da zadovoljan sam. Sve skupa s regata, kako si zadovoljan? Bio je zadovoljan, dosta sam naučio na ovoj regati.